ucyumva ijwi wihita umenya ko hahiye koko. Bimeze biti ariko ndatwika noneho X-Nation Studio. Bantu banje mambo vipi, mumeze mute? Mureke dusaza Afurika. X-Nation Association wifu Rock Entertainment barakazanye, sibyo? Noneho X-Nation ifatanije na Rock Entertainment turifuza gufata sinema nyarwanda tukayishyira ku rundi rwego, sibyo? Turabaye asubundi turashyira sinema nyarwanda ku rundi rwego kangahe? Twayimaze kuyihashyira nari nibagiwe, byari binjabutse. X-Nation ibuke gukora subscribe kuri channel yacu ubundi hajye hahira rimwe koko bime hadashya. X-Nation in association with Rock Entertainment bunabamenyemo amafaranga, muramuzi. Bantu banje reka dutangire filime yacu. Nabonye hari abivugisha ngo hadashya ariko High Five ni agency ishinzwe kureba ibivejuru ibintu byose bifite imbaraga zidasanzwe mu gihugu cyase byaje kuri isi yacu, ikabasha kuba yabisigasira cyangwa se ikabasha kuba yabikumira bitazasenya isi yacu. Iyi agency yitwa High Five ihagariwe na Rubangura yikoramo na Katabirora Patino, bari kwinywera mu masaha y'akaruhuko binywera urwunge. Iriya ni mburwa, binywera mburwa urwunge ni nuzo ruri kurunywa, binywera mburwa mu masaha y'akaruhuko tumwe kuri mburwa. Noneho hari umuntu wambwiye ngo itera akanyabugabo. Abantu bakunda kwamamaza bavuga ngo dufite imiti ivura akanyabugabo, bakibagirwa kutubwira indwara uvura. Umuti utera akanyabugabo uvura akanyabubwa. Noneho byose ndabivuze. Bari kwinywera mburwa niki bakiraho bakiriye telefone. Yes sir. Yego umve. Okay, phone yakiriye. Amwereka message. Iyi ni mission cyashya baduhaye. Baravuga icyongereza neza cyane. Icyo cyongereza ntago wakivuga utarize muri Action Driving and Languages School. Niho baba baracigiye, ni muri MIC. Agency in all corners. Beasted, UFOs are about to reach our planet. Message babohereje iravuga ngo aba agent mwese ba High Five muryamira amajanja kuko uyu mubumbe wacu wajweho n'ibivejuru. Hari ibivejuru batangiye kubona bitangiye kuza, babonye mu kirere, radari zabikuruye ngo biri kuza bigana kuri uyu mubumbe wacu. Nibiki byaje ni za UFOs. Doors are open and no one knows the whereabouts of our enemy. Umuryango wamaze gufunguka, nta muntu uzi ahantu abanzi bacu bari buze guca hehe. Babonye an identified object mu kirere. Bimeze bite rero ngo ibyo bivejuru biri kuza kuri isi yacu ntago baramenye neza biri bunyure hehe. Our principle. Ati murabizi nanone amahame yacu ya mbere tugendero bagendera ku ihame rimwe rivuga ngo nta kosa rigomba gukorwa. Ikutagira ikosa bakora mu kazi kabo nicyo kintu bagenderaho bitaho cyane. Muhagarare mwemye ibyo bintu nibiza mu byici cyangwa se mu bikomagure. Kumve what is our principle? Ihame ryabo nukudakora ikosa. Muhagarare mwemye nibiza mu bikomagure. Patinati ifite igitekerezo. Bidatinze bayizabu barabwiye ngo poto yafungutse, umuryango wafungutse. Bimeze biti ibyo bivejuru bigiye kuza ku isi yacu. Nicyo kigo cy'ubutasi cy'igihugu gishinzwe nitsutsu uramubona ariko ubanza ashyiraho intore leta baselectionné tutsarakabya koko hejuru n'ibindi byose bifite imbaraga zisanzwe bishobora kuba byakwinjira kuri uyu mubumbe wacu. Wa mupfumu w'imasisi ari hano, abandi mu gihe bakoresha radari we abyiyumvamo kubera imbaraga zidasanzwe. Ni umupfumu yabyiyumvishemo ko ari kigiye kumanuka kuri isi yacu. Aza hano katukumve. I warned you. Narababuriye hari waje, narababuriye. Ninde mu gakote ko muri uno fashion uramubona ariko uno fashion tinabashyitsi benshi bazaza kuri iyi si bashaka kuyigarurira. Uramubona ariko ni cya gikomangoma batubwiye kiva ku mubumbe wa Jupiter. He's one of them. Ugiye kuza kuri iyi si ni umwe muri abo bashyitsi. Ninde? He's a rapist. Afata ku ngufu
kandi ngiye fata ku ngufu ayira ku bana b'imyaka 5 kumanuka, ab'imyaka 10 ngabona ari abakecuru. Ngo ugiye kuza kuri iyi si yacu n'ikiva hejuru ngo gifata ku ngufu koko gitura hasi. Wumvisha umwihariko wacyo? Killer. N'umwicanyi arica koko nta rubanuro yagiye kwica. Warrior. Ni indwanyi. Was born on Krypton. None niwe bucura wo ku mubumbe wa Krypton. Hey! Ugiye kuzana ibucura ku mubumbe wa Krypton, kandi babucura bizi bari gukora ibintu baranakabya. Yari hano yabonye umuryango ufunguka mu kirere, ya poto irafungutse n'imitsutsu, intore yita imujabuka. Ntare umuryango warafungutse, hari ikikubise ku isi yacu, menya kiyageze we. Bararebana rebe, Goes by the name of Monster. uje yita Monster. Mama we, icyo kivejuru kije baratu kanopi wakawe yaramujabutse. Dore kivejuru kije, mitsotso kivejuru, dore mitsotso ntago gisanzwe. Urabizi banza yo shaka do, buriya kuba boss ni byiza, ubanza y'abapampe, banza yo shaka yeah. Saza Afurika mama we, yewe gakanopi wakawe. Uretse ureba ikivejuru cyatatse isi yacu noneho ngutse. Dore kano kivejuru cyaje kizika poweira gasani kiki kivejuru cyaje rimwe vuna cyica. N'umwicanyi fata ku ngufu gendamo, urakibona ariko giparika hano kirabanza kirya n'ifoto. Dore kivayo gutera wapi mama bana bose bazi kapoweira. Aba ba agent 5 nabo vayo kiracaho harugondene. I see it's so hard. Ndabona byose bikomeye. Oya, It's not hard. ntago bikomeye, It's dangerous. ahubwo ni bibi cyane. Don't forget, Ntiwibagirwe he's a shapeshifter. icyo kivejuru muri kurwana nacyo ni shapeshifter. Bisobanuye iki? Shapeshifter usanga ari wa muntu ashobora kuza akanyinjiramo akahita ahindura isura, agasa nka Rocky, ejo ukabona arasa nka Muzose, ejo ukabona arasa nka Kado, ejo bagasanga arasa nk'undi muntu, ahindura ukwasa. Nyagasani, iki kivejuru cyaje ni shapeshifter, kirihinduranya. Uwo babibwiye araseka, ni wa Masisi. Turi ndoro, kumbe wa munyemasisi w'umupfumu yaje hano. Ikivejuru cyari uretse uzurebe, ikivejuru cyamaze kumwihindura kare. Yakivuga ngo ni shapeshifter ihinduranya, bakita munsi cyaje hano kikaba kirinduranye. Hari uwabibonye ko cyihinduranye, abandi ntibari babizi. Icyo bagiye guhangana nacyo kirahindagura, kimanukira. Abafite abana mubahishe kure, gifata ku ngufu. Ntiwibagirwe gukora subscribe. Yari Rocky nk'ibisanzwe, abamuzi ntibamugereranya, abamumenye ntibamushidikanyaho. Mukore subscribe kuri Eta Zaneza imbeba ariko sibyo. Ciao ciao.